a victory. Ni nyuma y'aka karirimbo keza cyane ka Bruno Pilot yise inkoko. Dutangira J-Ho. Let's be there. Be a victory. Aya bas. Ni ku Agasobanuye.com. Aka ni agahinde ni igihinde. Mwigire hafi turye show. Bidagureti. Demusobanuzi. Ibintu ni good fine. Aka ni agakoresho ka Great Entertainment. Alongside DJ Wine. Guturuka mu Gitega aho ni i Burundi. Hafi n'amasanganzira. Dukomeza kurya show DJ Drama. Urutonde muri sari yerekana Agasobanuye nawe ndakuruzi. Wiri nawe ndakubona neza cyane. Wita kubijyanye n'amatungo. Bimeze bite? Imishwi tayari, ibintu ari good fine. DJ Desire aho ngaho Gitega muri sare Kimara. Akasani Kimara rungu. Kakugeraho cyane. DJ Eddie Brett muri Brett Studio. Aho ngaho imurambya. Kakugeraho neza cyane. Dutangira J-Ho. Salomon Kane agadutse nk'umukinnyi w'imena. The Miss People. Mbibutsa ko ni ku Agasobanuye.com. Okay. Ubufatanye na United Street Promotion Cooperative. Imizigo ngingi kugira ngo idutemberemo imbaburi wacu zake ni wanyu zake. Ndabizi mwaramwe ngo bidagureti ngo urabona ngo kubera ko ngo sibyo ngo urumva ngo kani ngo sinzi ndamaze. Nzajya nzikora mwinube. Gusa ndabizi ko munkunda muri benshi. Nanjye nkabakunda we. Aya basi. Gahunda ni ukujya kurya inkoko. Nyumvira abagabo hano. Ubundi nge ni gangster fast ndagushyira pasta byemeza ube shining star. Ono mutoma nanjye nzajya ntera ka beautiful day kanjye. Aha. The gangster fast ndagushyira pasta byemeza ube shining star. Umuti muri rasta rockstar muduko ryuri master rolling with a big monster. Oh narumiwe. Okay. J-Ho itangira. Let's be there a victory. Let there be a victory. Ati reka intsinzi igaragare. Reka intsinzi yivugira haboneke gutsinda. Salomon Kane, Tabu, n'abandi bakinnyi b'imena. Ukwiye kubacika uyu munsi. Umukobwa yitwa Tabu. Aya basi DJ Wine n'abakiriya bawe kakugeraho cyane mu Gitega. Dutangira DJ Drama, DJ Desire, Desire, DJ Eddie na Wiri mwese ndabaruzi cyane. J-Ho itangira. Ni ku Agasobanuye.com. Ariko ubundi biravuga neza mwuka byaramwe. Cyangwa tubireke. Don't stako. Iri joro turajyana kurya inkoko. Dem loko. Biri ngombwa tujye out kurya inkoko. Nyakasani Imana reka twamamaze ubundi dutangire. All bets on sports. One expert, but all bets on sports. Bimeze bite? All bets on sports. Huge winnings. High odds. Fast pay. Bookmaker Company. Asako bidasanzwe kumpuruza none ibiki byakubaye. Nyine ndagira ngo nize ya mashini yawe nigere kweditingira dore maze ukwezi nta podinga.
niba nibuka neza ejo ntwambwiye ko waguze imashini. Yego narayiguze ariko ibibaza imashini ndi kujya ku exporting bakambwira iminsi. Icyo ni cya kibazo cyabonye cyo gura imashini z'amagi. Imashini ibihumbi 800 ubu ni make kuko muvana. Cyapanye kada maseno wakoye inkoko. Ngo imashini ibihumbi 800 ikabidakora. Ubwo yiguriye he? Ku mukorode twahuye ngo yarashinze company muri iyo minsi. Apu kuba kidakora si ikibazo. We kimusubiza ndabiza abacuruzi banyaho batanga garante. Wahora n'iki ko nagiye mu gitondo akanyakana ngo nta n'ubwanzi. Ose garante ntiyanditse we genda uyerekane agusubiza ibyawe. Arayanditse se ko twagiye kuyandika kamwe ngo nta mwanya afite ngo ngende ngarabyizeye. Ubu ngo buraho utazi IT zone. Dizone. IT zone ni company itanga ibikoresho bya electronique byizewe kandi bakanaguha garanti y'umwaka. Akarusho niba uje kugura igikoresho kimwe baguhera ku kiranguzo. Ni kure ya turi se ku buryo utahanyere. Oya wigira ikibazo singomwa kujyana nawe wakwijyana. Ni hano muri shike kuri floor ya mbere ku muryango E047A kandi bafite n'amashami mu Musanze na Rubavu. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0782 355 75 23. Waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, oyebet nicyo gisubizo. oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona shwadire nye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Yeah, Central Board of Film Certification. बेटा मैं कुछ समझा नहीं. Ntago mbyumva mwana wanjye. Arangije fatano nkwereke. जैसे मैंने आपकी मदद की, Urabona hano 3 लोगों की मदद करी. nje ndagufashije. Nawe uzafasha abandi batatu. Nta mbaraga nari mfite kuri post yanjye. तो हमने आतंकवादी हमले करवाए. Nateguye igitero cy'ibyihebe. I staged